Nih, princess disuapin. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Icut Family. Malam ini ada yang berulang tahun ini. Siapa yang berulang tahun? My brother. Iya. Kalau adik Raisya, kapan dong ulang tahunnya? Oktober 27. Iya. Mommy, I'm missing more. Alright, wait. Mana kue ulang tahunnya? Nih. Nih, apa tulisannya? Nih goyang nih. Apa tulisannya? Happy birthday to you. Happy every day. Happy birthday to you. You're so special. You're so special for you. Wih. Ini? Mommy, I need more. It's missing. Ini apa? Nih yang masih bertutup. Ini sate. Mommy, I need more. Wait. Here, look. I already stick all of them. Oh, that's cool. I need more, Mommy. No, there is no more. Then what do we do with 1, 2, 3 of these cakes? Huh? Then what do we do with 1, 2, 3 of Yeah, these just for cakes? the photography. After we have eat the satay, so we can Oh, eat the okay. dessert. That's for dessert, you know. Okay, yeah. That's for dessert. Okay, now we can open this. Nyanyi dulu. Nanti ya? Ya. Ini dia. Bisa jadi ide untuk dimabuk. Satenya. Wow. Ay. Hai. Ano sakit tangannya? Kenapa? Karena jatuh dari motor kata dia. When? I don't know. He can't lift his hand like that. Ini sendoknya nih, guys. Oke, guys. This is for Okay, but I can read Read it it, without. read it. But I cannot read it without my glasses. Can you help me to find it? Where is it? I don't know. Or- Okay, Google. Adek, Bring my glasses. Dek. Dek sini dulu sini. What? Adek bisa baca nggak? Saya nggak bisa lihat. Can you read it for me? Adik tulis apa? Happy birthday, mango and chicken lover. I hope you have the best time in your life. Mango. Mango and the chicken. Yeah, why you sit like that? Why you wait like that? Because I thought it's your favorite. You like chicken to me. Okay, thank you, Delisha. I like it here. Here's yours. So what about brother? Terus yang tuh abangnya? Somai. Nah. Hello, King of Norway. Happy birthday. You have been promoted to help me in subjects when dreaming a long time ago, and now have become a king. So sweet, right? So I'm king of mango. You're the king of mango. You're the king of
Masa ayah king of mango? Ayah jangan king of the mango dong. But you said you love mangoes. Ya, duduk. I love It's mango. Michi. Saya duduk sini dekat King of brother. Cokana. Saya dekat brother. Ini bang. So, Right for an hour until my hand is swelling. udah cukup ya. Mungkin pengen mengatakan sesuatu dengan pakai tulisan. Bang. No, I don't want to. Why? Because it's your birthday. You're supposed to have birthday cards, not talking cards. Tapi ayah yang paling suka tuh Pak. Ini ada tulisan Mango and And I like this picture because this mangonya mana kok? Nah, ada mango. Here's the mango. Let me show you everything. You see, this is the button of the mango, and this is the mango. Masa chicken sama sate? Bunny. This is grown from Bunny. their nose, and then this grown from their Ah, their kasihan dong chicken yang tubuh mangonya di mulutnya. No, but it's a manchi. It's a mango chicken. Mango. Emang ada mango chicken? Yeah. Ya, nanti kita buat ya. Namanya mango Thank chicken you, kalau berhasil. Indonesia. Manchi. Tadi Indonesia ada yuk, Mama. Lagu siapa teh tawar? Air putih kayaknya. Kamu teh tahu? Eh mana? Tuh mana? Itu yang Ini? mana ya? Sama aja. Kita makan yang mana duluan nih? Resa. Mana duluan? Makan? Hmm? Sate ya. Makan yang mana dulu? Yuk, have to. Sate apa? Sate. Ayo kita makan. Udah begitu. 1, 2, 3. Siapa yang Go. Siapa bilang? Ayo bisa jadi itu. Go. Ya, ini bisa jadi mini zoo. Cuman ini doang ayam sama. Kelinci. Pedes. Dek, pecah. Enggak. Enggak pedes. Telurnya ketinggalan tuh, Dek. Apa-apa lah. Itu ayam kartun tuh jadikan konten. Anak si Windy aja nggak kita selamatin ya. Ayam selalu dibikin konten. Kenapa enggak kelinci ya? Aneh, kesini sini. Habis ya? Habis. Udah vaksin Dek Resa? Cuman bumbunya yang enggak habis. Have you already get vaccine? Yeah. So why you are so happy if you get vaccine? Because I just need to wait for my other vaccine, and then when it's done, I can finally go anywhere for my holiday. Mana bekasnya? What do you mean, huh? Mana? Mana bekasnya? Mana? It's Di gone. arm. It's gone now. Sakit nggak tuh dikasih nangis nggak? Enggak nangis. Nggak sakit. So if you want to go to Jakarta, you have to swab. 2 times. Yeah, 2 times. Do you want to go the swab? Yeah, sure. It's okay. I don't care about when I vomit. Why? Coba ya cerita dulu untuk apa vaksin itu? Kenapa bisa? Coba cerita dulu. Vaksin itu untuk COVID-19 dah, itu aja. To prevent us. Untuk apa kan COVID-19 kan? Untuk apa COVID-19? Kan yang saya bilang vaksin itu untuk COVID-19. Seksi. Ya, untuk apa? Untuk COVID apa untuk kita? Biar sehat. Tuh, biar sehat. Biar sehat. Untuk kita. Jangan itu. Nampak. Sambil makan sate Mami suap ya. Sama lagi, Resha udah habis. Sate. Mami suap. Satu aja. Only if you give me phone. Alright. Yay! Habis deh. Sudah siap ulang tahunnya. Acaranya sudah selesai.
Ini donatnya nggak dimakan, Resya. Makanlah, nanti pas bunda pulang. Nanti ya. Ya, ya. Oke. Nanti makan donat. Tuh sementara sudah kenyang dulu ya. Tutup dulu videonya. Ayo pamit dulu. Ini ke sini. Pamit dulu. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah nonton video kami. Don't forget to subscribe. Kalau menik dari kami itu kami channel. Jangan lupa like, subscribe, sama hit bellnya. Jadi selalu tahu notification. Enggak, subscribe itu gratis. Gratis. Demikianlah video kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam manis dari kami, Icut Family Channel. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.